Ayrıca treyler başlar, şak moğol bulsa, üngen adamları bulsa, baza anyak oluruz, karasa veririz, atman moğu, sağ tapan, televizyonda sport mahseri, şarkıda koy, Rusya, terbiyelik markaların dilekçileri, sanatı cemiyetçileri, anyak oluruzun ulaşılması ve treyler başlarının üstün olduğu spor şkollarının treyleri, o da şurada Vladimir Arkadiyevич'in ulaştırmada şkollarının önünden hazır olup ömrüne de çocuk koyunca olmazsa uluğu da ölçetip bayır gerektireydiler. Etken Субботада автомобиль спорт залынга артылан болгоч начын аталбан мөгөлөр арасында туба күрөштүн репортажды силердин кичеңиңерге баралгады түрбүс эркин деле көрчүлөр. Эгизинде Чарланы узгар Марылдагы алдан 4 мөгө кирчи турган. Күрөжегелер муну жарында 90 мөгө күрөжек күзөрүн берип аттарын бишкен. Артылан болгоч начын аталбан мөгөлөр арасында туба күрөштүн организаторлору Марылданы педик деңгээлге эртирер деш жогадыкча ажылдан. Көрүүчүлөргө солун болсун деш Тыванын алдандык артисттери Андрей Монгуш, Игорь Көшкендей, Мерген Куулар, Олышкаш театрдын артисттери Изрон Монгуш, Леонид Кангоо болгоч Олег Садовлардын чалаан. Ат сурулдук артисттер Маргылдааны организацияларга идекпели киришип, туба күрөштүн по солунку туба электрикler турнирин улам каастап көрүштү болдурган. Шақмынды күрештер чоңға мөгілерге, көрішлерге етіға керек. Күрештің сайзыралында бірейді мұны еттеп тұрар. Организациялар, онжы сағынғыр, тауынғыр, чараш, оң айам jelе өске күрештері деңдерге ұлу мөгілерінің да чала болыртып. Оң сондам jelе мөгіл салғыстыларын жоғыданын еті бай, еттеп тұрар байдалды. Онжы шұқты жүр тұрышында жеде жетпесіп тұрбаза. Жамдықта ешіл бұрынға шағадасы болса жаңғыз артист, музыканды көкшімші да жоқ. Анан жар аңар қылдыр еттерерге ұлысқа да солын өйза. Бұл анық мөгілерге болдырба боттарыңға мағырысың арасында қым шүйіптері өзі білдімесін жаң аштың. Қымда өзі шүгдіп ер өзінде арзылаң нашындарға тавашқы жоқтады бір арындық жерлер еңдерлі ғой. Борта дейірі борттам кешінің болдың анық мөгілер арасында шөйрақ олдарым шаңдал жекере ергелі. Олам біздем келір өнің нашындарын арзылаңдарын атанып білу арызы. Отаққа солын күрештір. Мөгөлөрүнүн кыяты педик улуу жетишкинерли күрөштүн деш лама башкалар мөргүлдү домжан. База бир онзалап дембирлер чаартылга хосту күрөш препир дөмөй. Кыдыкы судьяларны улуттуп, Маргылдагы Пичиле маргаштык айтырды дурусунуп бердирге ол таран шикпирлеп турган. Бадолушкаш мөгөлөрүнүн аттарын бижеш, шарманканы толгап, төлгө тутканы мөгөлөрүнүн порттарынга да Маргылдааны көрүп келген көрүүчүлөргө да таарышкан. Моңында күрестерде көрген біз чиже надым, эркен надым, 2010 жылдың надым арай олу. Дем олу чүйг ол списоклын жар ол номер айылы садырға ортада қағаны Маргылдаалы чүйілдер тұрған жандық мөгөлөр. Ол үст қар дұрдады. Ол күрежин болғанды таварқалар тұрған. Амбо иш армаңын дейді. Шол ортызға салғаш. Он бо мөгөс алыстадың ботарғын жар ол. Демже ол мөгөлердің аттарын тыптырыптарға ботарға тырттырғаш. Қым біле тавар жері шут хаман жоқ. Адазы олды да ол тавар жері күрежир апар. Шақын жар ол әртіріп тұрары тұққа чесіні шынды ботарымды кедірбен. База бір көрүүчүлөрдүн эскергени чаартылга арзылаң мөгөлөрүнү чалап, олардын аттарын чарлап, 4 күндүлөп чалап олутканы болор. Инжалдыр Иван Хураган, Геннадий Монкуш, Амир Монкуш, Эрес Карасал,
чимит куулар болгаш алдын куулар олар таба шаба тоннарлык кадык диктерлик үнүкпелерге көрүштүк түрлүү болгон. Açım böyle onun arzan böyle güreş gösterilen bu anek böyle gel gayrı gösteriyor. Onu sonra çöktü. Ya güreş böyle gel yarış. Tamam. Mayda to tuttum böyle güreş lor. Nadında var. Amında çünkü ana bu anek böyle güreş böyle. O da ki açım böyle arzan böyle testan oraya görü oraya. O da ki. Табанның артылан мөгөлери ат жок мөгөлеринин арасында таба күреш турнирин өткөрүп туратын тепкип, монда соңга жага жаңжырды уламчылардын күзейин. Монда күреште этирип турабыз күзгө тезем. Асуралдын мөгөлөр дерге өргүлжүк шаңнал кирип турар мөгөлөр негештиган бу анек мөгөлөр база келир эде тийлелгендин амданын алыр дер болсо шак монда күрештерине келет. О ханым зор аняктар арасында шакмынды күреште этип турган улуу да өрүп этип турайдыр мен. Онда соңга шакмынды күрештер болса удайдара болуп тура болсам деп бодоп одун амы хумдан жап бодоп турайдыр мен. Onlar demeyle, bu onlar dergide gelir yanın açılar, o gelir yanın arzanları şey. Bu doğa güreştin, onun arzanlarının, açılarının, fundamentin adamında kutturtturur. Bu onlar çok güzel güreş oldu. En kolu onlar bu yedi. Bu onların tetki bir güreş kutturur. Ben onu tekrar sanat verebilirim. Bu güreş, kandı da güreş görüntüler çok da. Bu şakma onlar güreş olmaz yedi. Arzanlar bilen açılar dergide güreştin ana kırında ünlü koyuslar şey. Bu onlar nerede arzanlar açılar. Ат жок мөгөлер арасында таба күреш маргалдаасынын теткичтери, республиканын ургуларынын болгаш элелердин спорт школасынын кезикчилери, таба күреш секциясынча барып турар олдардын ата эзи болгаш эй жөөрү сайгарчылар, база өзгө да албан организация жерлеринде ажлап көрүр таба күрештин арышлары болгон. Артылан болгаш начин аталбан мөгөлер арасында турнирдин организаторлору республикада ургуларын болгаш элелердин спортчу школасы. Спорт школасы 1990 жылда тургузулган токтамал ашылдар спорт залы чок турган. Федерал спорт залы, Бедуар профессионал техниктик училищенин спорт залы, болгаш Сүбөдөй спорт комплексинге болгаш Иван Ярыгин спорт комплексинин залынга түргада мөгөлөр белеткен турган. Бул жылын ук школа үндөздө тургузулгандан бери 10 жыл болгон. Автомобиль спорт залынга бош школанын тренерлери ажылда бегеленден бери бул жылын 3 жыл болгон. Инжангаш Маргалданы автомобиль спорт залынын шаңналы кылдыр эттерген. 3 жыл бурунгар автомобиль спорт залынын республикада бир билдингир күреш школасы болур. Жедешкинин ажылдап жүрүү тренер башкаларга аңгылап бергени улуу кидик болгон. Эткен 10 жылдардын турусунда хостук болгоч таба күрештердин чачыттарын anya колдарга öğretip көргөн тренер Владимир Тулуш. Амбу эти оң öğrencileri хостук күрешке Россиянын болгоч Европанын чемпиондору Оппан Сат, Сонам Соян, таба күрешке наадым чемпиондору Эрес Карасал, Седен Очур Карасал оларны табада билбес киши жок. Республикада билдинги тренер башкынын бир жамдык öğrencileri ат суроглуу мөгөлөр борданаңгыда боттары тренер башкалар болуп ажылда бегелен. Самдан Айдаш, Бүбүчүк Буян болгоч Топиол эртинде келүрүнүн ат суроглуу мөгөлөрүн öğretip жүрүр. Автомобиль спорт залында белеткен турар мөгөлөрдөн аңгыда республиканын кожун суурларынан суроглуу мөгөлөр эткен субботада артылан болгоч начин ат албан мөгөлөр арасында турнирге киришкен. Олар кымдардыл дерге Менге Оржак, Найдан Оржак, Айдын Куулар, Сайдаш Монкуш, Андрей Монкуш, Арзлан Онтардеш кымданы жок дейил бор. Маралда өзүндө Тыванын алдардык артисттери Андрей Монкуш болгоч Игорь Көчкөндөй, айылгазы болгоч сөзү Владислав Сажатолдун таба күреш табырысын баса баралгаткан. Арасында поэткен Маргалдадан жамбык солдун сегизчи балышкыларыны артык танжыбы жокка көбүнчө силерни чаладыбыз күтүү телегөрчүлөр.
açıngan narlı mügelerinin çurtu sütkö adımlar türbektelgen ak kökemcim okurlayın sütkö dolu derip dorda sürütürlü ezilleyin sütkö dolu derip dorda sürütürlü ezilleyin Kırışmadan cışlarga Güçlülerinin arazında Sütlekelim eğer ağlar Çürüberge çorbarlayın Sütlekelim eğer ağlar Çürüberge çorbarlayın Ağır aldı çurtuvuzga Ağlıdır alnın gezide Sütlekelim naçınlara Çüz çüz çılda çürü çağırın Sütlekelim naçınlara Çüz çüz çılda çürü çağırın Çüz çüz çılda çürü çağırın Çüz çüz çılda çürü çağırın Ulam kastardı bak güneş Döge varını der Tözkel çoka delir Tıva çoka ada Tanrı könlü oyun
Лос-Анджелес мөгөнүн күрөшүнүн түңдөлүндө Сүткөлдөн Александр Хурак шүйгөн, Барыхемжиктен Менги Оржак үзүр булашкан. Үч-төрт тыгы ашаңналы жерлерге Найдан Оржак, Сайдаш Мункуш төлөптү болгон. 5-6 тыгы ашаңналы жерлерини артылан ондар bir küçük buyan Aydın Buğular bulgaç Aydın Orçak olar çağala balgan. Tilelge je Sütkül dap tutqay şaynalga Andrei Monkuş Jaraş Kaşbagay Kureşteş, Herel Sagdı, Jaraş Devildeş, bir küçük buyan tutqay şaynaldarga төлөптү болгон. Артынан болғаш начин аталбан мөгөдөр арасында туба күреш маргылдасы. Өскө да республика жергели улум маргылдаалатын тудак жок, бедик теңелге эткен деп чоголап болор. Турнир күнүсүн мындай хебелдик бедик теңелге эттирери күзенжик деп маргылдааны көрген туба күрештин арыслары чоголап турган. Моң билепистин дамжылгас тозулду, учурашкыча байырлык.